be, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. Bus Bintang Utara Putra. Oh, langsung ini temannya. Yuk, ya, dikenapin Romeo. Bus PMS Mopin 699. Ya, ini ada bus Putra Simas. Ini dari Bengkulu temannya menuju ke Medan. Ya, semoga selamat sampai tujuan dan tidak ada kendala apapun di jalan. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Ya, itu ada belakang truk ini ada bus ALS temennya. Oh, langsung ngedim dia teman. Yo, ya dengan Opin 277. Ini bus menuju ke apa temennya? Ke Purwokerto, daerah Pulau Jawa sana. Ya, di depan sana ada bus Putra Pelangi teman-teman. Woi, mantap juga ya goyangan aduhainya Putra Pelangi di tikungan Manuper Pekanbaru. Bus PT Abi. Oh, langsung ini dia. Yo, dengan api Juniau. Ya, ada pesanan ada 2 unit temannya. Bus Bintang Utara Putra, satu lagi ya, bus apa tuh? Oh, Aspek Spare. Oh, langsung dua Pertek Bintang Utara Putra temannya. Ya, dengan api Salewa. Ini bus Transpek Spare Opin 25. Sangat jos Bintang Utara Putranya temannya. Bus Makmur. Oh, langsung ide, mantap. Ya, itu ada bus Halmera. Oh, sangat jos teman. Oh, itu krunya mengajukan jemput teman. Diloy, mantap.